आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहान मदमर वेब पाउ मणिपुर कबई फुरुप की लौरोक कुमई गान ngai लाइनिंग लाइसोन अमसुंग नाट की चनबी गलोइना ngasiदगी पांगथोकपा हौरे मुख्यमंत्री नोंथोम बिरेन हाइरी कांगलुप खुदिमकना मसा मसा की नाट अमसुंग चनबीसिंग योखतुना थंबगी हक लैजै चही लिसिंग अनि हेना नुंगसी चानना लेमिनरक्लिबा मणिपुर की अपुन मसक्तम काहिंदना वारोइसिन पुरकनबो होनमिनसी हाइना शिक्षा मंत्री थौनावजम बसंत कुमारना अपील तौरी वाक्स मंत्री गोविंदास कोंथौजमना हाइरी अपुनबगी वाखलोन नाथैदुना मसागी कांगलुप खक्तगी खनबदगी थोअनिंगदब थौदोकसिंग थोरकपनी अमसुंग प्रधानमंत्री हाइरी लेबा असिगी नहरोल सिंग लैरिबा तौबंग शक्ति सिंग असिना भारत पु सौखलब लेबाक अमा थुनो ओहेलकपा ngamlagani मणिपुर कबुई फुरुप की लौरोक कुमई गान ngai लाइनिंग लाइसोल अमसुंग नाट की चनबी गलोइना ngasiदगी पांगथोकपा हौरे मैरब मैबा चिंगबा लाइनिंग लाइसोल की थोरम पांगथोकपा अमसुंग जगोई इसेगी थोरम सिंग पांगथोकपना कुमई असिगी मपुंग ओइबा सक्तम सिंग ओइरी मुख्यमंत्री नोंथोम बिरेन सिंह अथोइब मिथुंग ओइदुना ngasi इम्फाल वेस्ट की सगोलबन रामजी कबुई खुलदा राज्य थाक की गान ngai लिसिंगनी कुनमंगा की थोरम पांगथोकरे थोरमदो वांगांगबदा मुख्यमंत्री हाई कांगलुप खुदिमकना मसा मसा की नाट अमसुंग चनबीसिंग योखतुना थमनबो होनगदबनी राज्य असिदा निंगसिंगबो थोक्त्रबो मतमदगी हौना यलो फुरुपसिंगी मरक्ता नुंगसी चाना हिंगमिनदुना लाक्लिबसी ngasiगी मिरोलना काउफम थोक्ते ngasisu राज्य से यलो फुरुप खुदिमकना अमतोइबगी वाखलोंदा मणिपुर की दमक पुन्ना थौदांग यामिनगदबनी अमेरिका के लॉस एंजेलिस द पाक्तकना लामै चाकलिबदुबनिंग सिंगलदुना मुख्यमंत्री हाई मियोइबना महौसाबु खुदुम चंदुना तौनिंगबता तौबा यादे करिगुम्बदा महौसागी मायोक्ता अरानब थोंगसिंग चथरुरबदी महौसाना पिरकपा अवा चैथेंग कया थेंगनबा ताबनी इंग लिसिंगनी मरी लिसिंगनी मंगादा महाकना राज्य की फॉरेस्ट मसुंग एनवायरनमेंट मंत्री ओइरिंगैदा ग्रीन इम्फाल ग्रीन मणिपुर की थौसिल पाइखलम की हाइना फोंदोकलदुना मुख्यमंत्री हाई मणिपुर बे हेना चौकटप राज्य में ओहिनना होनबदा मिपुम खुदिमकी थौदांग तंगाई फदे महाकना हाई संगाई इथनिक पार्क अपग्रेड तौनबगीदमक लुपा कोटी चामा पिबिनब केंद्रदा हाइजख्रे इम्फाल ईस्ट की कैकोलदसु यूनिटी मॉल अमा लुपा कोटी चामा यांखै संग पाइखनब थौरांग तौरी महाके सरकार कन्नो होनबदगी तमेंगलोंग फाव चटपदा हाना पुंग अहुमलोंग चंगलंबदु हौजिक्ति मिनिट 95 हंथान मंगमलै मुख्यमंत्री हाई मागे हरफम पारी पुरी मसक खंगदब मीना माइ पाक थबक सोइ वइदि है नाकी अरमबे इन दोंग लास्टिंग द हरफम अमदि मागे लोइफम लैगदब अदुना हरफम से कौथोकदम तवे कोइ ममांगै की पुवारी द खंबा थोइबी गी वारी से फिक्स ने मदुदगी लाखरब रिलेशनशिप ने ngasi di madu khongul linen bo honade madu gi dik tongnen bo honade koइ kabui salang mai bagi kana gum mamada serious oina kramaina pukhat siges maram dei ni si hare si kai ignore relationship akhoi silina unate habidi yaro khoi amatana oiram di habidi yaro mapu oina thabuk tong minis lamsi gi mapu si noi ni state si gi mapu si akhoi ni habise punna khoi khanmin si me horon gi lai rai bai khoi jati kun thra hum doi mari sinane belongingness tu ne ownership tu ne ani si lai raga punna wakhal da dedication na mo loina thabuk to matam da मणिपुर इरांग ले मरम दे खोइदी अमगा अमगा लोइना सामनै मरि लेनि थौरमदुदा फॉरेस्ट मंत्री थोंगम बिश्वजित वाटर रिसोर्सेस मंत्री अवांगबु निमाई हिल एरियाज कमिटी के चेयरमैन दिंगांगलों गांगमय मसुंग एमएलए सिंह सरुक याकी बिष्णुपुर जिला के चिंगपु कबुई खुलदसु ngasi राज्य थाक की कबुई गान ngai की थोरम पांगथोकरे थौरमदुदा अथोइ मिथुंग ओइना सरुक याकीबा शिक्षा मंत्री थौनावजम बसंत कुमार हाई हौजिक मणिपुर की वारब मतमसिदा गान ngai की थोरमसी कुमई हरावगी मोंग का हेना चाउना पांगथोकपगी मुहुत्ता लाइनिंग लाइसोल ग मरि लेनब तंगाई फदब थोरम सिंगदमक खर पिक्सन पांगथोकलिबासी यामना थागतनिंगाइनी इरांग असिना मरम ओइदना मिसम मियामगी पुनसिदा अवाब कया खांगलिबसी खंगना सरकारना वाथोक असिगी वारोइसिन पुरकनबा लेप लैतना होनारी अदुमोइनमक वाथोक असि इचमचम वाफम अमा नत्तब मरमना मटुंगदा असिगुम वाथोकसिंग थोलक्तनबा तुंग कोइना चनगदब वारोइसिन म पुरकनब होनबदा मतम खर चंगमनी सही लिसिंगनी हेना नुंगसी सानन लैमिनरक्लिबा मणिपुर के पुन सक्तम काहिंदना कमदौन वारोइसिन पुरकनी हाइबरोमदा मियाम पुन्ना मियंग थमदुना वाथोक असि लोइसिनबा होनमिनब तंगाई फदे श्री बसंत कुमार हाई
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯜꯂꯒ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯥꯎ ꯗꯨ ꯋꯤ ꯒो ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯍꯤꯌꯔ ꯁꯣꯜꯚ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯒꯥꯟꯉꯥꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯈꯤ All Manipur Ethnical Socio-Cultural Organization MSCO gi thongmisingna saruk yaduna ngasi ganngagi thoram sombung kabui khunjau sombung sairem kabui khulamasung sombung dugai pajang kabui khulda pangthokki pirkleba sapu asi aikhoi yellow purup singna chapchana thengamina se haiba wakhalon gi makhada thormadu pangthokki bani hairi pawgi marakthana tenu break ama Lengsin birau. Adom anok tang na legani haibagi awaba leiraroi. Hogdok chare. Sarma Opticals BT Road Imphal na Manipur han bo ina lens khatamak legadaba scheme. Scheme asi lawin basingna isagi mit kasanaba fiber lens ama leibigadabani aduga frame ama frida offer pijagani. Khudong chaba si lawiyu. Sarma Opticals opposite Johnston School BT Road Imphal. Tabiru pawasi Akaswani Imphal dagini Bishnupur जिला के चिनिकोल कबई खुलदंग से पांगथोखिबा गानगाई थोरम सरक यारदुना राज्य के वर्क्स मंत्री गोविंदास कोंथोगजमना हाई मणिपुर से मतम अमद चिंगना कोइना पंसाबा चिंगमीना कोइना पनगाकपा नुंगाइरब लमदम अम ओइरम्मी अदुबा हौजिक्ति चिंगी पलसिंग निंखाइरकपदौना तौबगी मोंगदा लाक्लिबासिंगना अवाबा कया नंगब लमदम अम ओइरे महांगना हाई मिहोरोलदगी हौना नुंसी चानना लेमिनारकपदु तोखाइना लेनिंगबगी वाखललोनना अकाइब थोहलक्तुना फिबमसी ओइरकपनी Larik lasu hairaba mioi kayana masagi mingchat fangnabo hanabada itihas masung nat chanabibu semdok semdin tawduna phurup singa dubu lana lamjing lakpadagi asiguma samasya kya thorakpani asiguma thawong singna kaun punumaki waiba wakhalon dagi na thaiduna masa masagi kaun khaktagi waiba wakhalon sagatuna thohaningdaba thawdok singa si thohal lakpadagi kaun amakhak natana manipur da laiminariba kaun khudimak loina wamin nahallai gangai gi celebration si khudong saba lawjaraga aina appeal tawjaningmadi irrespective of caste, creed, religion. Akhoi ngasi sungsinnabagi matam hoire praja ware vote karak liba sarkar pairiba akhoi khaktana shanti porokpa ngamanate akhoi khaktana leibak sapholan mangamanate akhoi amatta oina punsinnare haraga leibak sibu mughanna shanti hanjilaknaba maihoron-dagi leminaraklaba isilinaw sing tagdu leitana sana singhana sahi lising cha kaya dagi leiminabagumna leiminanaba honabada akhoina saruk yaminasi Manipur Police na hairi ngarang local media kharada NSN IM na thokpa serol amada ukhul gi SP na kuki militant sing mating pang lehna phong khiba pawadu yumpham yaudabani Manipur Police na social media ra thaglak warol amada hai lup asina asigumba serol amata thokhiba leite mamang sahi gi December thagi 12 dagi 18 fawba BSF ki team khara molham kuki khulda chatpa amasung khulasida sariba security barrack sing sem sabada yauriba sinmi amasung polam sing puba gari sing security pibinaba BSF Kangpopi District Police amasung Police Headquarters tagi khanglakhi Manipur Police na makhatana media sing na pau phongo matamda section binaba appeal tawri Amuko gi kuntrani thoi suba foundation degi mangwina ngasi amukona Kakching District Polo Association da sagol mari mateng pangkre hari tharumadu da amuko gi president Fairojam Nando Luang yauna lup asigi thongmi kaya saruk yakhi Imphal iski usek kon takhok mapanda laiba puruk chaubi ibudau pakhang bagi sahi gi haikal ekat tambagi thoram hayeng mapung phana pangthok na ba sem sare laiba ki oiba aruba laifamlen asida sahi gi haikal ekat tambagi thoram da miyam na saruk yarana ba puruk chaubi ibudau pakhang ba thoksillup na phangdorakli Uttara Sanglen Sana Konungda Yumjau Lairengbi Yum Changbagi Laithok Thorom ngasi fangthokre thoromasi ibudau pakhangna phambal karba matungda ima Yumjau Lairembina Yum Changduna pangthokiba thoromadu ningsingduna sahi khudingi waksingi taram duini panbada ningthaugi sahi gi masilam oina pangthoktuna lakpa thoramni Yaripok kaithel amadi akoibada karbar toba miyo singda tongan bo organization singna puba thamang amloidaba sel gi demand torukpu yaningda phangduktuna Yaripok kaithel da general strike chathaba hokre general strike tu Yaripok Shop Owners Welfare Association na sinduna sathakibani United Songthas na sahi khuding piba Mia Singh Major Warrior Award kumsi sahi gi waina Imphal West ki karangbanda Manipur thugaina balandara kiba kuki singalan thengnabada ariba thongna utuna mama leba ki namuk thawai kathokkiba Uripok Assom Laikai dagi Sanjit Kumar piragani
Manasi Thasik Taratareta Manipur Press Club ta Aikoina Kangani Aikoina Ngakani Ima Leibak Ipu Lamdam Haibihiram the Pangto Kadaba Major Chongtamiagi Sama Tarateret Subaning Sing Thorum the Lanto Kani Hairi Forest Guard Recruitment Examination ngasi mai pakna pangthokre Forest Department Manipur gi Controller of Examination Thorpa Cherol amada hai punna candidate listing ni pan sahum ahumna apply torpagi manungda candidate listing taruk chani pan parikha se thaki Imphal College Alumni Association gi alumni meet ki thorum ngasi pangthokre thormadu du saknar ba mioi kaya sarkyaki Class 10 gi state level competitive examination da makok mathang tarba sinanga simana mathum sing yan thokre library and information center kaksing na sindano pangthokiba atho yan changdam na badugi mana yan thopugi thorum kaksing de laiba Grace Scottish Academy da pangthoki All Manipur Newspaper and Electronic Media Employees Association gi mit kangbo mana soktuna ladiba pongnapham press ki staff laisang them maison da selgi tangbang pikre hairi Akaswani Imphal gi pau tabiri Pradhanmantri Narendra Modi na hairi Laibak asig naharo sing the lady but tawung amba sakti singasina Bharat po sakhulaba laibak amathuno ehlak pangam lagani New Delhi gi Bharat mandapam nga si Bexit Bharat Young Leaders Dialogue lisingani kunmanga gi thorumda wangang laduna Pradhanmantri na hai horakliba mirolna samasya khudimaki waroshin purapangam ngani habasi mahaki thajabani Laibak asig singthani ngai orba mai pakpa kaya purukna bohana bada laibak asig nagarik khudimangna punna thodang lumina tangai fadi Pradhanmantri na hai sel tum khunai kala sanskriti amasung strategic kilam singda hena sakti lairaba matamda chakhulaba Bharat ama purak pangam ngani आने वाले अनेक दशकों तक भारत दुनिया का सबसे युवा देश रहने वाला बड़ी बड़ी एजेंसियां कह रही हैं कि भारत की जीडीपी में बड़ी बढ़ोतरी युवा शक्ति ही सुनिश्चित करेगा होमी जहांगीर बाबा कहते थे युवाओं को नए नए प्रयोग करने चाहिए क्योंकि युवा हाथों से ही इनोवेशन होता है हमारे सामने 25 साल का गोल्डन पीरियड है अमृत काल है और मैं पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हूं भारत की युवा शक्ति विकसित भारत का सपना जरूर साकार करेगी Uttar Pradesh ke Prayagraj ta heng Pausha Purnima nimitta ahanba Amrit Snan pangthokpaglanana Mahakumbh Mela horgani masigida mapung phana siam sari Haujik sanabagi pau Khetrumeyum Birosh tagi Colonel Khetrumeyum Arun Kumar Memorial Fort Inter Club Futsal Tournament ta saruk yagadaba team singi manager meeting haying lamlong thongkong da leiba artificial turf ground da pangthoklagani haina Amphal gi general secretary na thokpa cherol amana khanghalakli Pamial ground da chathariba taruk shuba SS Mani Sharma 3rd Division Football League ke match amada TSFA na UIPA bu Panjil ahum sino da thoikre atopa match ta KYDC amasung NBCA Panjil ahum chanaduna draw chatkre Thongnauzong ground da chathariba ani shuba ima panthoibi Open Football Tournament lising ani kunmanga gi ngasi sanakiba match ta Pumland FC Tokpaching na Virat FC Kakching Khunobu penalty shootout ta maithiba pikre Singjamai onam thingel da chathariba ahanba onam Charlie Memorial Under 15 football gi final da BFC team B Kongba amasung Mangal FC khabam thengnergani ngasi sanakhiba match semi-final da matching da BFC B na Golden FA bu penalty shootout da Mangal FC na Atinga FC Kyamgai bu Panjil ani amada thoiki final tha asigi tarani panda sanargani Manipur hockey gi meeting makhada YCCIC kontha ahan lupna sinba taragani thoi shuba Yumnam Rajmani Memorial Invitation Under 15 Boys and Women's Open Cash Prize Hockey Tournament lesingani kunmanga ngasi ibodok thangjing ground kontha ahlupta hokre ngasi hawdokpagi nupigi match ta YCCIC na TWC bu Panjil Mapal Mari da thoikre nupagi match amada YCCICA bu Panjil Siona Panjil Taramathoi amada thoikre tournament asida nupagi team Mapal amasung nupigi team taruk na saruk yari Ahanba Manipur Yogasana Championship lising ani kunmari da makok matang takraba yoga sanarising mana pibagi thauram ama ngasi Imphal West jilagi kangam lekai da leiba mandap ta pangthokre thauram aduda yoga sanari chama yankai da mana sing enthoki Kiran Aroi badamaru yo pau amohanna Manipur kawai phuruk kilorok komai gan ngai lining laison amasung nat ki chanabiglanena ngasidagi pangthok pa hore Mukhyamantri Nongthomo Biren na hairi Kanglup Khudimangna masa gi nat amasung sanabising yokatuna thambagi hak laijai Sahi lisingani hena nungsi sanan leminar klaba Manipur gi pun masaktam kahindana waroshin purakna bohana minasi haina Shiksha Mantri Thongnaujam Basanta Kumar na apil tauri
Works Mantri Govinas Konthojamna Hari apunbagi wakalon nathaiduna masagi kang kaktagi khanmadagi thoaningdaba thawdoksing thorakpani amasung Pradhan Mantri na hari leba asigi naharol singda lairiba tawung amba sakti singasina Bharat pu chokolab lebak ama thuno ehlak pangam lagani Paulo Jare